ගරු 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 සභානායකතුමා. එයා කවුද එතකොට? මෙයා මේ ජනාධිපති අරමුදලෙන් සල්ලි වංචා කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙයා කවුද? ගරු මන්ත්‍රී ගරු කතානායක මම කවුද කියලා. ගරු කතානායකතුමනි මේ වගේ සල්ලි වංචාකාරයෝ මේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වලින් දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වංචා කරපු වංචනික අමාත්‍ය මුතුමා පොයින්ට් පොඩ් එක කතානායකතුමා 92 ආයතනයේ රීති ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා නම් පළවෙනි කාරණේ තමයි මන්ත්‍රීවරයෙකුට මිනිත්තු 1කට වඩා කතා කරනු ලැබිය නොහැකි අතර. ඒ අනුව බැලුවාම මේ මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 2-3ක් අරගෙන තමයි රීති ප්‍රශ්නේ මතු කරේ. අනිව එතුමා මතු කරපු රීති ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ. අනිවාර්යෙන් විනාඩියකට වඩා ගත්තා. මේ සභාවේ කාලය මේ විදිහට නාස්ති කරන්න දෙන්න එපා අංක 1. ඒ වගේම දැන් එතුමා පැහැදිලි චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරා ගරු සභානායකතුමාට මිනිමරුවා කියලා. එතුමා ඔප්පු කරන්න ඕන කොහේද මිනිලා පරලා තියෙන්නේ මොකද්ද කරලා තියෙන චෝදනාව කියලා. වරප්‍රසාද පාවිච්චි කළා සභානායකයාට හෝ වෙනත් මන්ත්‍රීවරයෙකුට අභූත චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසා පැහැදිලි චෝදනාවක් එතුමා ඉදිරිපත් කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් චෝදනාව ඔප්පු කරා. එතුමා චෝදනාව ඔප්පු කරන්න ඕන. ස්ථාවර නියෝගවලට බටහිර දේවල් ඉවත් කරනවා ගරු සිවඥානම් ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සභානායකතුමා ඉල්ලා සිටිනවා මේ අනවශ්‍ය විදියට මන්ත්‍රීවරු හැල්ලු කරන විශේෂම අලුතෙන් ආවත් ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මේ වගේ ඔලුදුම ගත්ත පුද්ගලන්ට අදාළ කරන නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. අපි ඕගොල්ලෝ වගේ මේ පක්ෂ මාරු කරලා දැනුත් මේ සජබෙන් ඉරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනාධිපති අරමුදලේ සල්ලි අරගත්තු කට්ටියනේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි අරන් බේත් ගත්ත කට්ටියනේ. ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ 27 ඉදිරිපත් කරන්න. ගරු සිවඥානම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. පොයින්ට් පොඩ් එකක් නෙවෙයි. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே ගරු සිවඥානම් ගරු වසන්ත සමරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා අමිතුමා ගරු කතානායකතුමනි මේ හැමදාම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ෂෝ එකක් කරන උදේට මොකද්ද අහගෙන ඉන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ මට දුන්නේ මයික් ගරු අමාත්‍යතුමා ගරු වසන්ත දැනගන්න ගරු වසන්ත අහගෙන ඉන්න ආපොත් බයින් ගරු මම කතා කරන්නේ කතානායකට ඔය අහගෙන ඉන්න ගරු කතා කරන්නේ මම ගරු වසන්ත සමරසිංහ කතා කරන්නේ ගරු වසන්ත සමරසිංහ අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාගේ පොයින්ට් පොඩ් එක මොකද්ද? ඔබතුමාගේ පොයින්ට් පොඩ් සම්ප්‍රදායක් හැටියට මගේ අහන්න එක තමයි. ඔබතුමාගේ පොයින්ට් පොඩ් එක මොකද්ද? ඔබතුමාගේ පොයින්ට් එක. සම්ප්‍රදායක් විදියට ඔබතුමාගේ පොයින්ට් පොඩ් එක මොකද්ද? ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ පොයින්ට් පොඩ් එක මොකද්ද? මම පොයින්ට් පොඩ් එක ගරු කතානායකතුමනි කරුණාකර පොයින්ට් පොඩ් එක නැතෝ ඉඳ ගන්න. ගරු ඔබතුමාට බෑ. ගරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු වසන්ත මන්ත්‍රීතුමා ඇමතුමාට පොයින්ට් පොඩ් එකක් නැහැ. එතුමා ඉඳ ගන්න ඕන. ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. ගරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. ගෞරව සභානායකர் ඔබතුමා நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு ගරු සභානායකතුමා ගරු කතානායකතුමනි අපි ඉතා පැහැදිලිව ඔබතුමාට කිව්වා මේ මන්ත්‍රීවරයා හැමදාම ස්ථාර නියෝග වංචා කරනවා. මෙතන ආපු ප්‍රශ්නේ තමයි කෞශල්‍ය ආරියරත්න මන්ත්‍රීතුමියට මෙතුමා අපහාස කළා. කෞශල්‍ය ආරත් මන්ත්‍රීතුමියට අපහාස කළා. මෙයා හැමදාම කතා කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි මෙතුමා හැමදාම කතා කරනවා. මෙයා මගේ මයික් එක ඔන් එකේ තියෙන්න ඕන. මගේ මයික් එක ඔන් එකේ තියලා තියෙන්නේ කතානායකතුමා නිසා.
මගේ මයික කොන්න එක තියෙන කතානායකතුමා කියනකම් මේගොල්ලෝ ඉසා කතානායකතුමා අපි කියන්නේ මේකයි. මේගොල්ලෝ හැමදාම උදේ පාර්ලිමේන්තු කාලය නාස්ති කරනවා. මේගොල්ලෝ හැමදාම පාර්ලිමේන්තු කාලය නාස්ති කරනවා. ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා පිළිවෙලක් නැහැ. ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා පිළිවෙලක් නැහැ. ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற இப்பொழுதைய பாதுகாப்பு விடயங்கள் தொடர்பிலே மிக முக்கியமாக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். பல இடங்களில் பல கொலைகள் அல்லது பல விடயங்கள் நடைபெற்று ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඔබතුමාලා ඉඳ ගන්න. සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. නෑ கௌரவ වසන්ත සමරසිංහ ලබා දුන්නේ නෑ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, பாராளுமன்ற நிலையற் கட்டளை 27(2) கீழ் பிரதம அமைச்சரும் கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சருமான கௌரவ கலாநிதி கருணி அமரசூரிய அவர்களை இன்றைய கேட்பதற்கு ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. குறித்த ஒரு பாடத்திற்கு நிலவும் ஆசிரியர் ஆதரவு மற்றும் ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා அடிப்படையிலேயே ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கான அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதையும் ගරු අනිත් අය ඉඳ ගන්න. හරි මන්ත්‍රීතුමාලා ඉඳ ගන්න. මේක මේක මාධ්‍ය ෂෝ එකක් කරන්න එපා. කරුණා කර මන්ත්‍රීතුමාලා මම වසන්ත පොයින්ට් ඔෆ් ඔර්ඩර් එකක් නෑ. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඉඳ ගන්න. ஒரு வருட பயிற்சி காலம் වසන්ත සමරසිංහතුමා ඉල්ලුවට මම දුන්නේ නෑ. එයාට දුන්නෙත් නෑ. පොයින්ට් පොයින්ට් ඔෆ් ඔර්ඩර් මාධ්‍ය කියලා එයා ඉන්න என்பதை அமைச்சர் சபைக்கு அறிவிப்பார். நியமனங்களின் ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු சீதரன் மந்திரிතුமா நிலைமை, போக்குவரத்து, தங்குமிடம், தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது. நீண்ட தூர பிரதேசங்களில் கேட்காது. ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්න. ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ 27 අධියෝගය 27 යටතේ ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා 27 යටතේ ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. பொருளாதார நிலைமை, போக்குவரத்து, தங்குமிடம், தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது. நீண்ட தூர பிரதேசங்களுக்கு கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் நியமனங்கள் வழங்கப்படும். ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ஆசிரிய மாணவர்கள் சொந்த மாவட்டங்களில் சீதரன் மந்திரிතුமா பற்றாக்குறை உள்ளபோது அம்மாவட்டங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் உயர்கல்வி வாய்ப்பை ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. பாடசாலைகளுக்கு நியமிப்பதால் இரு இடங்களுக்கும் ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. நிலை ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்து கல்வியற் கல்லூரிகள் ஊடான ஆசிரிய நியமனங்களை ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா? ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, ගරු இந்த විපක්ෂ நாட்டில் ගායන இருக்கின்ற කරුණාතිලක பாதுகாப்பு விடயம் தொடர்பிலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குரிய பாதுகாப்பு விடயம் කරුණාතිලක தொடர்பிலும் මන්ත්‍රීතුමා இங்கே முன்வைக்கப்பட்ட ගරු කතානායකතුමනි කරුණාකර නිසබ්ද ඉන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා. ගරු කතානායකතුමනි විරුද්ධ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ෂෝ එකක් දාන්නවත් මාධ්‍ය සංදර්ශනයක්වත් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. වෙඩි තැබීම් 79 ජීවිත 52ක් නැති වෙලා තැන තැන ඝාතනය කරනවා. මන්ත්‍රීවරුන්ට තර්ජනය එනවා. ගරු මන්ත්‍රී පොයින්ට් එක මොකද්ද ගරු ඒක තමයි රටේ සිද්ධියේ. දැන් ඒකට දැන් ওই කාරණාවට ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. ගරුතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් ගරු ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා දැන් පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ගරු இந்த விடயம் தொடர்பில் உதாரணமாக இந்த நாட்டிலே ඔබතුමා ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා පොයින්ට් බෝඩ් එක මොකද්ද? பாதுகாப்பு தொடர்பிலும் 92 ආයේ ඒත් ඒ කාරණා මොකද්ද කියන්නේ? මයික එක දෙන්න කලින් මට කියලා තියෙනවා ඉතින්. කරු සභානායකතුමා මම සිංහලෙන් කියන්න මේක. මම විනාඩි 20 තප්පර 20ක් අහනකොට මාව එළියට දැම්මා. දැන් බලන්නකෝ කොච්චර වෙලා කියලා තියෙනවද කියලා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා පොයින්ට් බෝඩ් එක ගන්න. ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. நான் இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பில் குறிப்பாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முன்வைத்திருக்கிற அவர்களுடைய பாதுகாப்பு ගරු தொடர்பில் සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා எங்களுடைய கருத்தையும் நாங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம். குறிப்பாக
நாட்டிலே இருக்கின்ற பல எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பாதுகாப்புக்கான அச்சுறுத்தல்கள் உண்டு. இந்த நாட்டிலே பல இடங்களில் கொலைகள் சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதற்காக நான் நினைக்கிறேன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சொன்ன விடயங்களை நாங்கள் கருத்தில் எடுக்கிறோம். இருந்தாலும் கூட இந்த விடயம் இன்னும் அதிகமாக கரிசனையில் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்கிறேன். மிக முக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன், இன்று எனக்கு பிரதம அமைச்சர் கலாநிதி கருணி அமரசூரிய அவர்களிடம் என்னுடைய கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது. அந்த கேள்வியை தானே நான் நினைக்கிறேன், எனக்கு சந்தர்ப்பம் இப்பொழுது அந்த கேள்வியை நான் கேட்கிறேன். பிரதம அமைச்சரும் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சருமான கௌரவ கலாநிதி கருணி அமரசூரிய அவர்களை 2025 இன்று 20ஆம் தேதி கேட்பதற்கு, முதலாவது ஒரு மாவட்டத்தில் குறித்த ஒரு பாடத்திற்கு நிலவும் ஆசிரிய ஆளணி வெற்றிடம் மற்றும் தேவைப்பாடு என்பவற்றின் அடிப்படையிலேயே தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கான அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதையும், அதே அடிப்படையிலேயே கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கு முகழ்நிலை மாணவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்பதையும் அமைச்சர் ஏற்றுக்கொள்வாரா? இரண்டாவது, அந்த வகையில் மாவட்டங்களின் ஆளணி தேவைப்பாட்டுக்கு அமைய சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் மாணவர்கள் 2 வருட கற்கை நெறி 1 வருட பயிற்சி காலம் என்பவற்றின் நிறைவில் எந்த நியாயப்பாடுகளும் அற்று இலங்கையின் தென்பகுதியில் உள்ள பாடசாலைகளுக்கு நியமனம் செய்யப்படுவது நியாயமானதா என்பதை அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா? மூன்றாவது, குறித்த நியமனங்களின் போது அந்த மாணவர்களின் குடும்ப நிலைமை, பொருளாதார நிலைமை, போக்குவரத்து, தங்குமிடம், தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது நீண்ட தூர பிரதேசங்களுக்கு கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் நியமனங்கள் வழங்கப்படுவது ஏற்புடையதா என்பதை அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா? நான்காவது, குறித்த ஆசிரிய மாணவர்களது சொந்த மாவட்டங்களில் பாரிய ஆசிரியர் பற்றாக்குறை உள்ளபோது அம்மாவட்டங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் உயர்கல்வி வாய்ப்பை பெற்ற இவர்களை தொடர்பே இல்லாது தென்பகுதி பாடசாலைகளுக்கு நியமிப்பதால் 2 இடங்களுக்கும் அவர்களது மனப்பூர்வமான சேவையை வழங்க முடியாத நிலை ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்து கல்வியற் கல்லூரிகளின் ஊடான ஆசிரியர் நியமனங்களை அந்தந்த மாவட்டங்களிலே மேற்கொள்ள அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா? ගරු කතානායකතුමනි, සේවයේ යෙදී සිටින ගුරු භවතුන් විශ්‍රාම යාම නිසා